xinajdu għal Fabrizio Fab Afro, sorry, Faniello. If I had to light the sun in the sky. Jena ħares lejħ unħos li għandin meta raħ. Għassis. Dawk il-barbetti ma joġbuni xejn. Ma jinarafx li Fabrizio nimmaġna ilu żmien twil. Thank God for the change, imma. Tiftakru l-Mirko ta' Kismiriċ kellu xara wis for ġita qoddim. Meta kien għallok li għawara fil-lejtris. Mek iktar folt ukoll. Kien għagbar mek. Tullu bżon daqtaj pinzetta. L-eyebrows ma rajtom, xina rajt shadow stress, għandu ċel ta' chefs le, nazaġera. I'll never keep on living without you. Fl-1995 jirbaħ il-festival Mike Spiteri b'Keep Me In Mind. Imma tiftakru li Mike kelli jibes pijama u minnalla kellu beritta frasu? Mike nisbera li no one keeps you in mind. Keep me in mind when you're all alone. Keep me in mind. Mżgur tibqa' f'moħħok. Tara hekk. Propja wallpaper dak li kien li jibes. Ma nafx rajt ponytail imma id-drab tal-portieri. Portieri tal-miliet għax id-druna għagħod imma portieri xorta jibqa. It doesn't work for me. Designer kbir kellek. L-istess designer li ddiżinja l-funtana fuq il-palk. Kien jaqbel għax isom ġunin kienu bil-funtana fil-ġemp. L-funtana fuq il-palk sabiħa. Pulita ħafna. Pulita. Proset, idea tajbin. U fin-numru 5 insibu fashion disaster kbir. Iż-żewġ preżentaturi n-nisa tal-2005. Moira u Claire. Disasteros totales. Ara, il-qalzin zammu. Żewġ nisa li m'għandhom bżonn xejn biex isebbaħhom. L-unika ħaġa li tista' tagħmel tipprova tkerraħhom. Għatrajtu Power Rangers? Claire l-aħmar u l-ieħor il-blu, u minix ċert jekk biex Power Rangers jew Tinky Winky u Lala tat-Teletubbies propja. Nilqawkom il-koll għal-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Ewropa 2005. Star Trek moment. Georgina u June May, verżjoni We are the robots. Naħseb kien beda moda recycling hawnhekk. Tal-PVC. Dak il-materjal biodegradable, wara kollox. Daw riċiklati ġilumu. The plastic look. Georgina, vera, issa inti tuttu raġu fuq għaddi, tagħmel x'tagħmel, tidher nittinuna mill-kbar, ara. Frosta jornosu. Fashion disaster fin-numru 3. Fl-1995 Miriam Christine Borch. Miriam kella biss 15-il sena b'xara dattat ħafna. Fuq mara ta' 80. Sommija ngħidu li kien hemm xar ħiereġ minn kullum kien. Had left me, you said you would come back, and between us wasn't even broken yet. I am the one that loved you. I am the one. Speechless, biex iġib il-Joseph, speechless ċivole. Għal-kem miġbur ix-xar, there's a lot of hair. Facial hair, swear. Jien, t-xokjawni, ja? Issa Miriam Christine waħda minni sekon għanda image sabiħa jien. Ma vera no comment, kienet għada t-tizviluppa, kienet għada. L-età, kemm il-darba, dak li kun, iġibu isbaħ mill-li kien qabel. Kella bżon naqqa tizbor ċertu affarijiet, wkoll. Fin-numru 2, fl-2002, veru kienet moda żokra barra, imma fuq in-nisa mhux fuq l-irġiel Lawrence Gray. Le, u issa, turni xiktar. Għit jaddi messaċ naħseb jena. Jew kien għandu kemm jagħmel id-dieta. Il-pulizza ta' jkanta hekk. Jagħmel il-mikrofon qudiem iż-żokka. U sinjuri, fin-numru 1, bla dubju,
L-ar libsa. L-iktar diżastru. Il-libsa li qatt ma rridu d-deja vu tagħha. Il-libsa ta' Olivia Lewis! Stereotipata dil-libsa kważi, għax issa dik ta' toilet paper kulħadd qalila. Ħanejda kif toħroġ bl-Ingliż there's a lot of material there, Ħewżaw ħafna drab għal dik il-libsa. Ħafna drab. Kont samil l-introduzzjoni. Karru trionfali sezzjoni, Deja vu. Ma mbagħad taf x'ista tħares lejha wkoll. Anki with you. Taf kif tkun bil-poeżija. Għandek issa naqra knisja wkoll. Il-kopla mbagħad għandek l-Olivia. Issa jew kienet itwal meta ġarbet. U mbagħad saret Olivia u l-libsa baqgħet kif kienet. Jew kellha l-libsa b'xi mod jew ieħor login xorbot toiletela. Moġbitni assolutament xejn. Ma nafx eżattament x'kienet l-idea tagħha, però ifimni, b'diska jien nemmen kultan less is more. That is definitely a big more. Hemmhekk hemm more and more and more.